Mario! Mario! Where is the Mario? Mario! Yes, boss! Hey, Mario! Come here, you! Okay, boss! Unsan sa sugo ning amaw. Buster Mario! Okay, boss! Where is my car, Mario? No car in here, sir, because there is so many batong gagmay. What's batong gagmay? Batong gagmay? Some English. Small stone, sir? Okay. Small stone. So, can you show me to my new lot? English zero sa ning busing manus blade masad da. What did you say? Can you speak it in English? Piste. What? Are you kidding me? Where is the fish? I'm scared of insect. No, sir, don't kadlok. I mean this way, sir. Okay. Let's hurry. Let's go. Ginagawa mo. Uy, boss. Nagsansaon man ka na ko. Gusto ka mo, boss? Dili, boss. Uy, nag-exercise na ko ba? Para protektahan, buti ka. Mao ba? Tarong dira. Asam di mga bata. Bata? Boss, sabay bata, boss nga gibawal man nimo diri ang mga bata sa workplace. Sus, Teryo, masumbagan yung tikanay mo pagka-uplok. Nga naman, boss. Asa man, boss. Akong gipasabot, asa akong mga lalay. Aw, abi mo na og mga bata, boss. Tuwa sila sa may mangga, boss, ay. Hala, sige, tuwa kay... Sige, boss. Tanawa rin gining amawo. Wa pagitan mo magsulti. Nilakaw dayon. Awa lang gini siya unya. Mga bay, patuon ko namang, boss. Saman, sumay tuyo ni boss. Amot na ka akong boss, kay mura ba itong sapot? Sige, tara. Ha? Bali mo? Boss, naabot na sila, boss. Mayo. Nya, imon nang gistoryahan sila nga nung gipari ko na sila. Giingnan, boss? Wala, boss. Ay, kay wala biya ka nagsulti na ako. Mao na yung resulta, kaya di mo kamino na ako. Serius. O, karon, na ako'y gusto ipahibaw ninyo. Nay Amerikano mo ari dire. Nya gusto niya palito ng yuta dira sa unahan. Oh, mau ba, boss? Oh, pero ang problema di ko kabaw mo English. Kisa may kabaw ninyo mo English. Aw, ako, boss. Wow! Diba ako English, boss, pero pang kinder po lagi. Wa kay gamit. Kisay graduation og high school diri. Kami dong roli boss. Oh boss, may kay mini Pedro English boss ay. Pero boss, mamakero sa misa mong kabaw boss. Oo boss. Paano ron eh? Sus, palusot dayon mo. Palusot. Ug mapaswa ang kabaw nya mamatay. Ikay puli na magtugoy nga to. Sige. Ato basi mapas mo to ang kabaw. Karon kamo nabilin, tabangi ko yung in English ha. In English? Matay, boss. Kalisod yan ang in English, boss. May pagkatulong ko sa mong kanding, kasi naghihikog to. Oy, wata ko! Hoy! Kamu ha, likay-likay mo sa kong sugo! Kalang, boss! Takas-takas sa mundo ha! Oh no! Dili, boss ay! Lingi kayo simulyo, boss! Patay! Naabot ng film! Kailangan ha! Mubaw mo! Ya! Kung nagisulti, tubag tagis! Sige, boss! Good afternoon, sir!
Abi niya maestro ko. Nag-sir. Basta tubag lang mag-yes. Yes. Yes, sir! So, where's the beautiful place? Yes, sir! What? Yes, sir! Ana siya, boss. Asa ko no yuta? Ah! Na dito, sir. Na dito, sir. Oh my God! It's so very, very grassy. Can we bargain? Okay, boss. Libon ko na, boss. Subak ko na yung hangyo, ana. Hangyo! Fixed price na, sir. 100 pieces. Okay, boss. No bargain price. 100 pesos only. Ah, okay. What a cheap price. So, we have a deal. Yes, sir! Why are you guys always saying yes? Yes, sir! Are you okay? Yes, sir! Bila! Nasal bleeder naman taan eh. May pag, di tani din yung baligya. Sige, boss. Sir, marag di lang kanina mo, idan yung baligya, sir. Wa man ta nagkisabtan na yan eh. Nasal bleeder man mi. Marag sunod lang ka, sir. Balik lang, sir. Ya, tarong mo eh. Kubi klaro ninyo. Ari lang, sir. Hey, guys, where are you going? Yes, sir! Hey, guys, where are you going? Yes, sir! Mga batiglaw, asa man mo? Yes, Uy, sir! mga batiglaw. Ano na? What's up, mga bay? Shoutout na ni Manoy Verkel Garso. Shoutout ni Johari Magarang. Shoutout ni Joshua Kasipong. Shoutout ni John Carl Paida. Shoutout ni Jinuna Mashael Java. Shoutout ni Nicolette Kate Monteverde. Ug shoutout ni Mark Francisco Aves. Ug shoutout may sa tanang ni support sa Buntod Tabay. Salamat kaninyo mga bay. Shoutout ay ko ni Juana Jane Pisalber. Para muwa ang kalaay. Buntod Tabay!